pai kan ni ka kot ko wa da yo ina po ka district council na do ka arp santri ubna ito ba arknis pa do pra kami to kot ko pun sekian na menta ka chnong yung i wa i habi chipo ka Meghalaya len ba ka autonomous district council juai de ya kan ni ka kot da UEP ni len ba ki map ki wa da pro langi wa ganito ka chnong yung ganito ka chnong yung i naman ko ganito ko wa meriang ganito ko wa mentang ganito kathan ko yabi wa ka elkala bang aplut bat gini na kabanta yung ki asam labang aplut ka blok 1 repeat kan sesit ka ganito ka elkala bang aplut ko wa hap ko blok 1 dahil bito wa gini ikot kislang yung i wa ka asam hi kat ni dapol ko hadu hini ibenta iwa da kam jubor ka asam uput yung gachnong yung i daput hadu hamut asyang kuai kat ni daput ka hiti thao to da chom da ki karbi ko da khut ki to chnong thmei teman chua ya gani surok ko lai cha asam to ka kucharut andre kat ni de em go yak srop siang tadi te daw wa open sia kamat yung pigi press hey bito wa gini gi kot kisla ki wa iyo i da ka district council ka yung i yo man ko ka jimput sekian nang ta ka chnong wa IDM sekian iya gini ki kon hawa ka asam da poi ka hadu uni put te ya gani ka thau chni wa ro da klun ai da ka asam nalor ki pata ano tambiano nalor ki pata bat kilan holding yang kenong chnong ko da register hapo ini ke area yang chnong Tama snya pa panyo itu jia to kusngi itu cha asiat ki hewon benta yang gani map jia kani to benta ko wa heni kani to uti ko la chasaba kani to rapoi ko halum palang ko wa heni benta tada UEP to heni ibenta naman ko kalumpalang tawa ka asamuan kat kali ibenta da yo ko uchin da yo ko kuni tagrapat yang sarkar wo pun phai biang kini thawat kam kani ka map ko ide yo na to ba district council nimba go bugi ya kitegi border police post kat kitegi nongi da nan ta ka snong thaw